Panlit jingleit dekat airplane mentaki por ka Asia ka Basngai ketin pareng kalong safe pa mo ti kamtam mentaki por mar nyape ka por ti hakadi ka video kan ai jingmut pi kamtam gitu ki bampat ju let jingleit dekat flight dekat airplane video jingmut khniat kumno na bapin book tiket nani kumno bapin rong airport hai net kumno kita kumta ter mo ti Lada pidang thamai kene ke video kene ka channel ke tanga ke keteng itu ngadi man khau ko kharbuli rasna video lemu ulman kan banga sultanat kan sultan galap pi ti lada pi like pahapalat pi peit songo lada pi subscribe gitu ai ko boleh si hajar go lada pi sultanat ru pila ben dislike so ai tamba comment sibon lada pi ai jingmut la nga kumno ma nonton pa shuh video tenang ai peit ya kene video akan ben open myllen kapa PE hang dia ketika flight ticket kapa hapoh airport baru pilot ke kene kan poi hapoh ke email ID ke jongphi te PE hang dia kedon ke kerteng ke timing ke por ke pensiong hapoh airplane no hang dia thok si kata steng kat no kilo pila ban ratiar 8% kilo check in kamot Saki jakat hap tiar gitu ki pla luggage ki bahek mak troli gini kita pra kilo kemot hapoh aja kasong ke jongphi te ngasio kan no nyo ajar transfer nyo kulai dan ta arbot labuk ya kan tiket na do kalai pui tarik ubanai ma tambah ka jingleit ke jongi kadai sibnai tam shwakan ha kasan tarik ubanai me te seni support ki kita ki ikhtiar bala banra ki ikhtiar bala banra kan ni kadai tiket ke pen book na ki site ki repair hang di pi ngapok na make my trip ki don ki website ro kan mau piru baya kan ni pila ban print mat pila ban pen ja upulet shwa ban rong airport lan ni pila ban shu bo lupa screenshot lan ni download ha mobile jongphi pen ya kan ni bat ka ID ke jongphi ma ba pen hapoh foto upulet uba up hang to ha gate airport te klaim kini artili ki dokumen penom yoban lungken sepoka airport tekan mau ya kata Snow airport pen ikan ke machine pet betul dia hang tay nomor ke flight jungi dia penyaling ba kadik machine ka scan ki luggage jongphi ki ban bu sejak tap tia jong airplane kalai term sha power bank sha ki du balaban camping ken sataru istikari baret hakipla ki jongphi anda ladap scan dapat pendek cakap basim boarding pass kam di ketuk tiket pemene boarding pass kalau kumne dakan ni kisah bandung hapoh airplane mendapat pendek yang lain banyak security check ya pi berkunjung ya kapla apa pira alang hapoh airplane macam bat pigen ti kan mau ban sein olah jong belt power bank mobile nang taki chargers laptop lada pidon kidu belong elektronik sei la ka jong teng kisit kambon rio hande ki kam strict pa ya ka checking hang kedeka por la dep security check mentap hiya jai ban let up ya kapor ban kiwe ka plane ka jongphi ya ka gate la tho boarding pass te por pi up la ban ya kai sini stay la ban the jing thiet an chu thulupa ki dor ki long kibarem tala janton ju steng ka flight yo steng la kan malawi la step lien ban se ban harus order sha or lain ko airport no babia tang ba subik iknya tayang le ban sha pilih masalah te ne sound spa up mo ba sha aspa si pau sipela tang ba airport live stream kabu ki biro la sudah dia kene ka shangil ayo padu diu sandwich ula rem hi tamau kham he ula kadang ken ya ma marwei kene ka shang ba as pas pola yo jembun la pun hi tamau ngin tes pertama kata ya hap ne ma as pas po nomor ba pet kene ang ki ai de kene ka tea bags mo mde te ba ong ba ta tap sa sha tip kan ba no tangin tes mo yang ha king shot yang
aspas po em tambah toh sampo ya langat tax jingmut standar so kita meroket berkelar aspas po ya session yang mah arpo lai pu bidet shop kan kiok ka plane chapo sun kin khot ya phi kan ban ya sedang ya no ban rong no ti wat kerke ti ting ting ben hop chong ka boss kan diam shipang pa ting ting ben awiat kum ni ru kum ma phi i hang ne kan wat kerke peladon ka boarding pass la shngan kanum leit shnu kanum pet shnu ka airplane ka jongphi. Good morning. Hi, good morning. Have a nice day. Marsin rong hapoh kalau kumni benta pilih jual dengan jaga syong ke jongphi kumbaratho hapoh tiket. Marsin syong hapoh seat shenor jongphi pdi kini kiba just ya kala air nagi AC khilai kiba lawan pun me pergi jingjan men khod ki air hostess. Kin mau ru bakem sha ban di secret hapoh airplane ladi shipping kana ban you seat belt ben abdeng bai kham tam por bakiu por bahir ke airplane. Benta pen skap pat ngat pen UAP kat no kating start joka airplane shwa bakan kio shapo sun ke buon sen hi kim chu ai bam show hapoh airplane lan nos tang pila buk lupa kin sawan ra ya phi re po air india mana ni dang yo uniu vegetable roll ti urban khut upang te ka po hi mo bat ka shibilor ibarat ki ai hapoh ka air india ken lower kilo o kalau kum ni ken kam tam shai benang itna pha sakale ka mon pilek po Guwahati Kolkata teng teng pila mani hilom tha Himalayas kende ke port ni airplane hapoh Kolkata Airport syukran ket bok yang hi aerosters bakas ki jongki kan bed ti ino kumnikin deki steps ti don ki por ba pipoi direct ba hapoh airport ro mani hapoh ko building mo hang ni pedangin biar hakatuka madan habaki yeng parking area juga airplane makin sialam yi da ka boss kumnikin kini lam syai Shaka arrival area kila batai pi na belt ayu pinyo yaki tiar kitar ki jongphi to ki bahe kan mau tikani pi kadeka arrival area ti hane teng teng ki don ki pulet teng teng ki up an pedi ya boarding pass ki jongphi ti nang ni pada pilot shaka chaka pulet shim yaki luggage ready ki tiar ki jongphi ka pa check in ben na ni kongdo di Pak Baron terakhir hapoh airplane kami ikut ke luggage conveyance belt kan di issue apa yang dia tiar jongphi apa dia dah usia pada nomor berapa teng sport dan menok tu shim dan kipla ke jongphi tapi Lada ni keteng itu tag beli dia ni tag ni itu kan di tanah apsi gue ke plasma lawan ni shim ni Pak ni lah airport ni lawan Itu perlu itu ki bentang pedi pi dari mentak domestic travel kemudian India international travel extra kan kum immigration kum customs kum visa on arrival kum ta ter di pyniahap kambun kam shuh kan kum ta international travel di mana kan jingman jong di kwa pet kan dia ya ka Suwarnabhumi airport kapaton po Thailand di Panjanujor ke kamhe ba kan airport yang to ke airport Kolkata kham khui ru trai filawat pedi ma khui ba tanan pa ki brands ko ma ki duty free malls mo ki don ki Cartier ta Chanel kila khamrem kila kham standard filawan thian ang ni filawan ra shakari la jong kan mo kila batuna khniat na kador trai
tambah kidang poi hi dang rem hi kan yang ni kiba kum tak mau middle class kadang rem hi tum kene ka dukan ini yang ni ide caka tong ting menang operate ngam di nang de ama PE khamlong high tech dia te sedali mumbai ke along high tech hi makane ka dei hapo semana bumi airport Thailand takani perlo kuplay yang por ka jongphi ngangai play yo jingmut toy na ka video hakoi ka por ngai sampai yang pat kuplay shibon